AFCM 23 umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo gufata ibice bitandukanye by'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero uyu mutwe winjije abakomando bashya basaga 9350. Aba ni abakomando bakomeye kabuhariwe ndetse bazwiho ubunararibonye ku rugamba. Uyu ni umuhango rero wo kubinjiza mu gisirikare wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za AFCM 23 General Major Sultan Makenga, witabirwa n'abandi bayobozi bakuru b'inzego z'umutekano. Umuhango wabaye ku itariki ya mbere Ukwakira 2025. Abinjiye muri AFCM 23 bagaragaje ubumenyi bahawe burimo gukoresha imbunda n'ubundi bumenyi bwerekana ko biteguye kuzuza inshingano zabo muri uyu mutwe wa M23. Major General Sultan Makenga yashimye umurava n'ubwitange bagaragaje mu mezi bamaze icanzu bahugurwa. Yabakiriye mu muryango mugari wa AFCM 23, abasaba kurangwa n'ikinyabupfura no gukomeza gukurikiza indangagaciro za M23. Major General Makenga kandi yashishikarije abo bakomando gukora bigira kuba babanjirije ndetse bagashyiramo imbaraga zidasanzwe, bagasangira ubumenyi bahawe byose bigamije kurinda ubusugire no kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bayo. Yashinje rero ubutegetsi buriho gusenya igihugu, kwica abasivili, gusahura ibya rubanda. Avuga ko bwagize impunzi bamwe, bubahoye amasura yabo n'ibindi byinshi bitagomba kwihanganirwa. Yagize ati rero niyo mpamvu AFC yahagurutse kugira ngo ihagarike iyo miyoborere mibi kandi izane impinduka mu gihugu cyacu. Muriteguye? Niko yababazaga. Umugaba mukuru wa AFCM 23 yongeye kuvuga ko intego ari ukugera i Kinshasa no gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Avuga ko abarwanyi boherejwe mu bice bitandukanye bakora akazi kabo neza. Yagize ati igihugu cyacu gikeneye kubohorwa. Abanyekongo bose uko bangana kose bakeneye kubohorwa, kandi niko kazi kacu nk'umutwe wa M23 nk'igisirikare cya AFC. Major General Makenga yashimangiye ko barajwe inshinga no kubaka igihugu cyubashywe gifite abaturage bishimye n'igisirikare cy'umwuga. Yasabye abasoje amasomo kwirinda ruswa, ivangura, ibiyobyabwenge n'ibikorwa byo gufata ku ngufu. Avuga ko abazabikora batazihanganirwa. Abakoze iyi myitozo kabuhariwe barimo abahoze ari abasirikare ba RDC, abasirikare ba leta ya Kongo, abo mu mitwe ya Wazalendo ndetse n'urubyiruko rwaturutse mu ntara zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri morale nyinshi bagize bati twese twahuje umugambi. Iri shyamba tubayemo ntituri inyamaswa, dufite aho tuvuka, dufite aho tujya, turi abakongomani, igihugu ni icyacu. AFCM 23 yagaragaje ko abo basirikare batojwe bihagije kuva ku gukoresha intwaro mu buryo butandukanye, uko bakwitwara ku rugamba n'ibindi bibafasha kuzuza inshingano zabo. Yavuze ko ubushake bw'abo basirikare bugaragaza ko biteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Niba utarakanda subscribe hano ku Isoko Yeza, kanda subscribe uzajya ubana natwe kenshi kandi buri munsi mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye.